Салом алейкум ба ҳама ғарибон. Ина бародарон, додарони ғариб мара кӯмак карданд. Ма мошинама гирифтем, насиб боша иншоалло ирӯз корма сар мекунам. Ҳазор раҳмат Ҳусейнҷон, шумо да ки ҳами канала ҳои кардин, канали фикри шумора модарони ғариба дастгирӣ мекунен. ҳазор раҳмат ҳамаи ғарибон да ки мада хайр кардам. Мара додарам як додар Алишер 12,000 картамда спорид. Як бародари дига ай Новосибирск 15,000 спорид картамда. Майна хела кори хидма буд кардам. 4 моҳа суми квартирам додагӣ набуд, 2 моҳаша споридам. худованд ҳама мо ғарибонро дар паноҳуш нигаҳбон боша. бародари азиз, худо хайри кардагитона қабул кунад ки мада дина 15,000 картамда спориден. додарҷони ма илоҳим Алишер, шуморам куҷое бошен худованд нигаҳбон боша, хайри кардагитона қабул кунад. ҳама бародароне ки мада хайр кардан, худованд ҳамашона нигаҳбон боша. ҳусейнҷон турам худованд нигаҳбон боша. намедонам дигаи хурсандима чӣ бугӯ. ҳаматон да ҳазор раҳмати калон. да ҳами канали фикри шумо ки ҳами канала ҳусейнҷон, хусравҷон ташкил кардан, худо барака биёвен ки фикри модарора мекунен. худованд ҳаматона дар паноҳуш нигаҳбон боша. омин. ман миннатдории худамро ва миннатдории бародарои дарунро ба акай Нусрат, ба акай Алишер мерасонам ки хусрав дар даруни як бародарамо бо дигар бародаро бовар кунед, дар хоҳаро модаро хизмат мекунанд дар даруни сода. хайрхоҳ ҳастанд. бародарои хайрхоҳи тоҷик бисёр ҳастанд, дар дарун даҷи хайр мекунанд. бародарои дарун ғами хоҳарои берун, модарои берун намехӯранд. ва барои ҳамон бародарое ки хоҳара телефон карда бо гуфтанд ки хонаи мо холӣ, хонаи мо биед, бародарои азиз, шарм кунед, рӯтон сиёҳ ба ҳамин рӯзатон, хонаи ман биё, биро як рӯса дилаша ёфт, закс кун, бояд гражданство мегирӣ. азиз, ман ҳами апашка мо ба чекҳои Сбербанк роӣ кардан ин 15,000 бародарои шаҳри Новосибирск, айноми акай Нусрат, акай Суҳробҷон, ҳамашон саломат бошанд, аллоҳ хайрашона қабул кунад. бо кадомеш 40 рубле партофтагӣ. дӯстони азиз, акай Алишер Саймуродович, акай Баҳром 70 рубле, Иброҳимҷон ва дигар бародаро. дӯстони азиз, аллоҳ хайри ҳаматонро ба даргоҳаш қабул кунад. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарону гироми қадр. бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали фикри шумо. дӯстони азиз, миннатдории худамро ба кулли ҳамватанон мерасонам ки мо мана проблемаи хоҳаре ки да як блогер ба мақсад ёрдам пурсидагӣ буданд. блогер даъвати ишқварзӣ карда буд. мо мана проблемашона решат кардем. мешуд ки ҳамин хоҳара проблемашона ҳаваям решат кунад, на ин ки даъвати ягон чиз кунад. хай гапа охирон да мемонем, то охири навор гӯш кунед. дӯстони азиз, ман миннатдории худамро ва миннатдории бародарои дарунро ба акай Нусрат, ба акай Алишер мерасонам ки хусрав дар даруни як бародарамо бо дигар бародаро бовар кунед, дар хоҳаро модаро хизмат мекунанд дар даруни сода. бародаре ки дар озодӣ, худуд ҳамеша дар озодӣ бошанд, ҳарчи бо комментария менависанд, дашном дажа мекунанд, аммо фалоношона мақсад менависанд. шарм кунед, бовар кунед, комментари шумо модаро мехонанд, хоҳаро мехонанд. ин рӯз аз сари ҳама омаданаш мумкин. ин шаҳрҳои мусофирӣ ба ҳама бепул мемонад, ҳама бехлеб мемонад, бенон мемонад. ин ҷои ханда нест. мо бояд дастгири якдигар бошем. дар ислом беҳуда наомад аз закоте доранда бошӣ, хайр кун, қурбонӣ, иди қурбон дар наздик аст. мо якдигарамо бояд чанд қадаре метавонем як ёрдам кунем. як ҳамин модара мақсад гузоштагиам дар Санкт Петербург, дар омада дастгирӣ кунед бародари азиз. тонед агар дар ҳаққашон дуо кунед, натонед наворошона ба дӯстон равон кунед. шояд як дӯстатон аз 100 кас як кас кӯмак кунад, ҳамин шумо ба ҳамон сабаб мақсад шарик мешавед. барои чи ки шумо падлиста кардед, шумо паҳн кардед ин навор. ҳамин шабакаи иҷтимоӣ, ютуб, дигар шабакаҳо, ин як неъмати худованди аст.
باور کنید این نعمتی است که ما باید برای راست مقصد و جهت راستی استفاده بریم، نه اینکه در اومده تاخیر کنیم، اغوا اندازیم، مردم به یک کاری بد مثال دعوت کنیم. نه این کارو باید ما یک کاری نیکی کنیم که نیکی دائما در همین مقصد این کانال مقصد اگر 100 سال ممکن رود 200 سال رود یک کس بهره میبرد در کاری نیکی. همین یوتیوب و دیگر سایت ها این نعمت است که مقصد یک بار دیگه میگم برای راست مقصد با یک نیکوکاری استفاده بریم. یک کس به مقصد من همین آدمای بوی مقصد اکای نصرت اکای علیشه دیگر برادرای خیرخواه و یا وقت ندارن که آدمای سراغ کنن قطع را برآمده کی دارنده کی کمبغل کی به پول دکار. همین کانال هست که همون برادرها مقصد میبینن، آدمای ثروتمند برای همین کانال میبینن، برای همین سایت های اجتماعی میبینن و خیر خودشان رو ثروت خودشان رو مقصد یک فایدهش رو مقصد خیر میکنن و برادرها خیرخواه هستن. برادرای خیرخواه تاجیک بسیار هستند، در درون درجه خیر میکنن برادرها. برادرای درون غمی خواهرای بیرون مادرای بیرون نمیخورن و برای همونا شتگیان. یک برادر نکرد که ارمینا پلی همین خواهر تاجیک ندادن، ما رفتیم جنجال کردیم خط من درون بشتیم پشتی خواهرای تاجیک ما شتیم اکور شاید با میشنیم گفتن انا خیلی پاتریوت شدن اکور با عبودی وطن با عبودی یک همدیار سهم خود گذاریم و همیشه پشتیبانی خواهر رو برادرای مادرای وطن خودمون باشیم. باید وطن خودمون مقصد رنگ گهورکی چشم هموطنای خودمون احتیاط کنیم که یک از نامی وطن یک از نامی خواهرمون بد نگیره کج نگیره، بعد عبود میشیم ان شاء الله. دوستان عزیز خیلی که گفتم اکای نصرت 15000 پرداختن، اکای علیشه در شهر مسکو 12000 پرداختن. مینداری خودم هم مینداری هموطنای به آنها میرسن و دیگر برادرایی که 100 روب 70 روب 50 روب 500 روب 1000 روب پرداختن. ما دعاگو هستیم با شما با اکای نصرت با اکای علیشه که الله صفی شما اینا زیاد کنه، دولتتون دوچند زیاد کند، همیشه دستگیری هموطنا باشید، دستگیری خواهرو برادرو باشید و دعاگوی وطن مادر باشید. برادران عزیز وطن ما انشاءالله تاجیکستان پیش رفتش داشت، پیش رفتن وطن از ما و شما وابستگی دارد. ما باید دستگیر یکدیگر باشیم و سهم خودمون رو به وطن گذاریم و دعا کنیم که همیشه وطن ما در جای نمایان باشد، در دیگر مملکت ها پیشرفته باشد و خدا کند که همه ما با وطن برگردیم و در وطن هم زوادها ساخته شود و دیگر چیزهای آبادی کاری شود. من شده ایستاده است انشالله می شود. فقط نیتی نیک کنیم، دستگیر یکدیگر باشیم، خدا خود آبادی انشالله می شود. نه اینکه اغوا انداخته یکدیگر دشنام کرده یکدیگر گپ قبیح زدن و رفتاری خوب نیست مقصد. و من در آخر گفتنیم دوستان عزیز بسیار برادران میپرسند، برادرای درون نیز من مقصد پرسیدن که همین برادری که دعوت عشق ورزی کرد همین برادر کیست. و این برادر من یک مصرعو در خاطرم اومد به همون برادر و به دیگر برادرایی که مقصد دشنام و یک فکری بیزب می نویسن. ما برای چی فکری شما می کانال گذاشتیم که یکم اوچره از فکری مردم فکری خوبشون نویسن که همین فکری خوب پخته باشد و در یک دیگر آدم مقصد خانه دو در همین فکر یک چیزی به خودش گیرد. فکری آدمیزاد این فکر در معنی سر مقصد وابسته است. یک بار دیگه میگم که معنی سر اگر پره باشد اون آدم باشی مقصد دانا باشی یک فکری بهترین تا می نویسی اوید به همین نوار که یک این فکر آدمیزاد در معنی سر پیدا شده به زبان به دهان تولید میشه. فکری آدمیزاد این پرستای چیز نیست که نه اینکه فقط دشنام و وای این آدمای مقصد شروعناکشون پس دشنام میکنن یک گپی قبیح مینویسن. ما باید فکری خوشرو داشته باشیم، یک فکری خوب داشته باشیم، یک نیتی نیک داشته باشیم اوید با همین نوار اوید با برادرها مقصد به حق برادرها یک دعا کنیم، یک نتونیم مگه یک دعا کنیم الله هدایت کند نویسیم نو یکون گپ خوب نویسن نکن. من به این برادر چی گفتنی بدم؟ هر شب زی خودت بپرس اگر تو مردی امروز چه خدمت با مردم کردی، 100 بار بدی کردی و شرمی تو نآمد، نیکی چی بدی داشت که یک بار نکردی. اگر اون خطاگی شده باشد برادر عزیز بخشش
من نامی و برادر گفتنی نمیگویم که دوستان عزیز الله بخشنده و مهربان است، گناهی همه بندگانش را میبخشد. من هم نخواستم برادر نامش گیرم. وقت در امان الله باشید. سلام علیکم.